Mashikuna kutinlla kikinkunata napashpa ñakaychikupi kutinlla kallaripanchi aytika ña hambi hawa rimarishpa katigripanchi ñukanchipa mashi Patricio Inglago ari kay hambi wasi ukumanda nachushinaka Patricio Masi ali shamushkakapay ali chiguta charipay. Mashi Humbertigo, buenas tardes. Nishpa miña kimirimu panchi na chunyo kanchi iloman uyak tokuya radio kunatapas ajichishi nishpa ñukanchi kankuna pawasikunapi kumunchi nishpa mishamu panchi tukuykuna nacho kunanga ñari magrinchi kay ñukanchi ñavi unguymanta nacho kay conjuntivitis nishkamanta rimashpa katigrinchi Mashi Humbertigo. Sumak pacha mikan shinakashpaka ña ninan mutsuriska rimay mikan nachu ñavika ninan mutsuriska kan imaguta shinangapa llamkankapa hasta ongari ñukanchi mashikunawan rimarishpa katingapa rikunakuka ninan mutsuriska kan sumak pacha shinakashpaka kay conjuntivitis ari wakinpika uyashkanchi nachu wakinpika kunami uyanajupanchi chaykuka ñakutin imata kapan chaykutapas riqsishpa ña katipashun. Ña tokuya ña ñukanchik uyakunata ña saludanchi nachu allichishi nishpa ña kallarinchi nachu kunanga kay ñukanchik ñavi unguymanta parlagrinchi nachu kay ñukanchik nachu ñavikuna nachu wakinpika hasta yapa viki llukshin nachu shikshin wakinpika chay vikikunapas hasta quillo verde llukshin. Entonces, chaymi ña conjuntivitis nishka ñukanchik riqsinchi nachu kay conjuntivitis nishkaka ñukanchik ñavi lulun ninchik chay yuragutami afectashpa rin nachu chaypika primero kayta ushan nachu kay irritación mandan nachu de repente nachu yapa wayrapi purinchi nachu chaypika nachu ña polvokuna yaykun o sino ka wakinpika basurakunawan yaykun nachu ñukanchik campokunapika entonces chayka hakurinchika nachu hakuripika ña ñukanchik ñaviuka irritan nachu chukririn ashaguta nachu chayka ña kutin ña parte externa ninchik chayka wayrakunamanta y polvokunamanta pues chay kay unguyka hapita ushan nachu chaypika kay bacteria o kay polvomantaka bacteria tiarita ushan nachu chay bacteria tiarishpaka primero ka nananga ashkata ñawita nachu nananga chaymantaka ña kutin hakuñanga nachu shikshinga nachu shikshipika ña kutin chishipika ña kutin ña ñukanchik rikushun ña vikikuna nachu ña puñukpika taparishka ña imaninchik pakariringa entonces como gomata churashkashna nachu entonces chay vikika chaypika bacteriawan kashpaka kay vikika quillo o sino ka verde kan chaymi ña ñukanchik ña riqsinchik bacteria ninchik pero na bacteriawan kashpaka solamente irritación kakpika solamente vikigullami yurak vikigullami urmanga nachu o chaymantaka ña kutin chay ñukanchik ñaviguka ña kutin pukayanga nachu chay si ña kutin alérgico kakpi nachu alérgico nachu de repente nachu ñukanchik nachu purinajunchik nachu ñukanchik wiwakunawan ña yurakunapi rinchik pulinkunapi waktarinchik entonces chaypika ña kutin ña pulinpi nachu pulin yayku ñukanchik ñavi lulunmi chaypi ña kutin ña alérgico kan nachu entonces 15 tipos de conjuntivitis tiyan tipo alérgico tipo bactericida y tipo irritación en chinachu kunan yapata wayrajun nachu entonces chaypi ñukanchik ñavi lulunkunataka cuidaderami kanchik y mashata cuidarina kanchik primero ka ushashpaka gafasta churana kanchik nachu yana gafasta entonces ama kunan rikunchik nachu yapata intin yapata ña kutin polvokuna tiyan entonces chaypika gafaskuwanka ña ashaguta ña protegin nachu ama directamente ñukanchik ñavikunapi richun polvokuna basurakuna nachu entonces chaymi importante harkarina kanchik cuidadirina kanchik ñukanchik ñavigutaka sina cuidarikpika ashka problemata kuita ushan nachu wakinpi nachu yapata nachu wakinpika solamente alergia o solamente hupallami yaykushka nishpaka yapata nachu hakurinchik
chaypika nashina nacho kanchi hakurina sino chaypika ña hupa yaykushka ka ña kote ña chay hupaka ña purishpa nachu rinri imaninchik ñavi ukukupi purishpaka ña kotin chugrichita ushan ashkata ña chugrichishpa y chaypika iridata shinayta ushan entonces chaykari ashka complicado kan pero ña kunan ña ashkupika ña kutin basurakuna yaykupika haykata ñukanchika mayllana kanchi yakuwan yakukunuwan normal yakuwan nachu de repente nachu chaypi nachu hupa yakushpaqa ninanda imaninchika estorbanninchik nachu entonces chaymi ñukanchika yakuwan mayllayta ushanchik nachu yaku normalta conochishpa o tempochishpa chayta ñukanchik tempo mayllayta ushana ña chaypika kikinijurkanki yakuwancha nachu mana imajipash hiwatayman churashpaka imatapash churanachu kanchik kaypika kay alérgico infeccioso shinallata bacteria najurkanchik kimsandita nachu chaypika yakuwancha mayllana kanchik o mayjanpapashchu shina pura kan chay yakuwancha mayllana kanachu ñukanchik polvo o sino hupakuna yaykukpimi haykatalla mayllarina kanchik ña chay llukshichun pero ña ñukanchik ña síntomas nachu charinchik nachu bikipash nachu ña ñavitaka ña puñukupika ña gumashna taparishpa quillo kakpi y verde sangu kakpika chayka ña bacteria kan chaypika imata shinana kanchik primero ka desinflamana kanchik ña hakurikpi nachu ña bacteriakuna ña yaykupika ña ñukanchik ñavi lulunguka ña inflamarishpaka ña bacteria ña kutin ña chaypi ña yaykushpaka ña afectan nachu chaypika nanachin chaypika bikipash quillo chaymantaka na rikuyta usharin entonces chaypika ñukanchik hapipashun llantin yakuta llantintaka warmi llantinta hapishun warmi llantinta hapishpaka timbochishun 10 gramos gotas litro yakupi chay yakuwan kunuwan mayllaripashun tutamanta chawpi punchaychish chaymantaka na de repente na yalikpika ña kutin ña maskana kanchik atención médica tanachu ña chaypika ña kutin imata kachanchik antibiotikukunata kachanchik o sino ka ña kutin ñukanchik ña medicina alternativa ninchik chaypika ña kutin ña dioxidowan ña kutin mayllachinchik porque payka bactericida kan alérgico kan entonces oxígeno kan nachu entonces chaywan mayllayta ushanchik pero chay papash ña mallaringapa ñavitaka chay quillo yakugota dióxido taka churana kanchik 5 cc 100 ml yakugopi chaywan mayllarita ushashu chaywan imata ruran bacteriata wanchin virusta wanchin y chaymanta desinfectan entonces chayka ña allipacha nachu pero primero ka llantinwan desinflamatorio y chaymanta ka ña kutin mayllashun dióxido tachurashpa chay yakuyapita nacho entonces no hay ninguna contraindicación enchi na chayka nimata na malutaka nashinancho sino desinflamanga haykata nacho chay antiinflamatorio tachanin chay llantin yakuk ari sumak pachami kan ari yuyachipanchik kikinkunama mashikuna ñavi gutash tawankarin ña rawrakpi kay punchakunapika ari wayra kan nacho chaykunatapash kamarishpa purina kanchik ari wakinpika pinkaymantapash kay gafastaka mana churakunchik nachu ñaviwa mana ushanajushpapash na churajushpa kanchik nachu churajunami kapanchik ninajupanchik pampapi wakunawan pampapi llampakushpaka ari ashtawan kanna yapushkakarin tukuy allpami ñaviman yaykujunachu entonces polvokuna wayrapika imatapash apamun nachu entonces siempre harkarina kanchik o sino kilparina kanchik nachu chaypash kilparishpa ña kutin ña chaypi ña kutin ña harkarishun nachu chay unkukuna ama hapichu pero na harkarikpi ña shinalla na kilparishpa purikukpika ña kutin ña unkushun nachu ñukanchik ñaviwukuna unkunka entonces chaymantaka ña secuelaskunatapash sakita ushan nachu wakinpi nachu wawakunata hapika wawakunaka ninanda hakurin nachu rojo tachura entonces enseguida ñukanchika ña mayllachishun llantin yakuka antiinflamatorio y antialérgico marika entonces chayta shinana kanchik nachu más fácil ka llantinta ña
tarita ushanchi nachu chaymantaka ñakutin chay llantiyan yakullata ñakutin ukuman karayta ushanchi nachu chayka antiinflamatorio desinflamarichu ukuta y canchata ñakutin mayllanakanchik chaypi llata rikushpa Patricio Mashi wakin mashikuna karin ña uyanajushpapash katinajupanga sirashpa ninanda ñabiguta ashtawankari imanishpaka forzannachu awjakunata rikunkapa ali rikunkapa shina chishan shina tutayan wakinpi kari chaypika ñakutin ñabita samachinkapa nishpaka wakinpika kay bicinata ima churannachu chayka alichu kapanga manachu ali kapanga o imatata shuktaka shinayta ushapanchi chaypika primero ka yuyanakanchik ñukanchik mikunata si ali mikukpika na problemataka charinchunchu nachu ñabikupika kay ñukanchik ñabi lulunga hígadowan mari relacionan si hígado malo kashpaka ñukanchik ñabipi mari expresionta tiyan entonces hígado graso kakpika ña chaypika ña pakullata rikurin ñabita shikshin rawran wakinpika biki diganamanta rin exacto chaypika ñukanchik imata shinanakanchik primero ka ficharina kanchik ñukanchik hígadota limpieza ninchinachu exacto ñukanchika chay ñabitugutaka espejo ninchi shinami riksinachu espejo de la vida nishkami riksinachu ña ñabigupi ña rikushpallami ñukanchika ña rikunchik imashnata ñukanchik aycha ñukanchik ukuman kan nachu chayka ñakutin shutirinmi iri diagnóstico ninchi shuk ñukanchik ñabigupimi shuk órganoskuna tiyan chaypimi corazón pulmón hígado chaypi gulpi órganos entonces chaytami ñukanchika in iri diagnóstico ninchi chaypi rikuyta ushanchik con iriscopio nishka nachu entonces chaypika primero ka hígadota fichashu fácilmente ka fichanakanchik ñukanchika chay campopika charinchik diente de leonda riqsinkichik utaraxaco ninchik entonces chaywan ña fichayta kallarishu chaypaka ishkay cucharata hapishun de hundata nachu kay chay diente de leondaka chayta litro yakuta tempochishun chaypika solamente picha minutukullata tempochishun chay yakukuta y chaymanta ufianakanchik chay yakukuta tukuy punchakuna y chaypika shuk limonguta churashpa limon sutilta entonces ushashpa kari kay kurkumata no sé ña saron punchakunapi rimashkanchik nachu kurkumatapas churayta ushanchik entonces kayka imata shinan cúrcuma diente de león y vitamina C limon charinka entonces armonizan ñukanchik hígadota chaymanta diente de león y cúrcumaka fichan ñakutin hígadota nachu sinchiyachin fichan chaypi hígado graso kashpaka ña sinchiyachin entonces chaypika ña mejorarin ñukanchik ñabigupas ña entonces chaytami shinanakanchik más o menos 9 días ufianakanchik kay diente de león cúrcuma y limonguta churashpa entonces chay ña ficharina chaymanta ka ñakutin ña 9 días ña ficharirkani nachu chaypika ñakutin armonizana kanchik imata kan armonizana sinchiyachina ñukanchik ñabi lulunguta chaypika imatata ufiashu ñukanchik nachu chay wakinpika nachu zanahoriasta churanginin pero wakinpika enterota churashka rikunan nachu pero chayka nakanchu sino chay zanahoriaska beta caroteno nishkata charin vitamina A entonces kay vitamina A tami ñukanchika ashka zanahoriata ensalada rurashpa jugokunata rurashpa chayta ufianakanchik vitamina A faltashpapash kayka ñabikunaka pakuyashpa rin entonces es importantísimo kaykunata ña ufiana jugo de zanahorias ufianakanchik no binario nacho primero kaña ficharkanchik unangañakuden sinchiachishu ñukanchik ñabi lulunta nacho vitamina A y vitamina C chaytaka ñukanchik kabita ushanchik kay babakota riqsinchik nacho babakuwan y zanahoriaskuwan licuashpa ufiayta ushanchik cada tutamanta ichish kaypika imatata aportan kay babakuka vitamina C charin y zanahoriaska beta carotenoka vitamina A sinchiyachingapa ñukanchik ñabi lulunta chay kay zanahoria nipanchik nachu wakinpika uyashkanipas yarin ninanda pukayakpi ninanda rawrakpi ña ashtawankari rupanshnapas yarikpimi
kay zanahoria kay sumuguta llukchishpa shuk tilawanpas churashka tayma uyashkani nachu chayka alichu kapanman imata kapanman si sumo guta llukchishpa alimi kan ya pero chaypika findo guta mi maskana kanchik esterilta entonces chayka chay findo guta ka gasta gota randita ushanchi nachu farmacia kunapi tiyan nachu gasta estéril nachu entonces funda gopi churashka entonces chay gopisi churayta ushanchi nachu chay primeros gasata churashun chay manda tochishun ñakotin ña zanahoriata puro richu nachu chay manda ka mayllayta ushanchi pashkay agua de marwan yako lamas riakuwan entonces chay pashña imata shinan kay agua de marca alcalinizan bacteriakuna viruskunata wanchin entonces desinfectante poderoso kan nacho entonces chaywan pash mayllayta ushanchi y chaymanta pash ukuman pash ufiayta ushanchi porque payka charin vitaminas y minerales ta charin importante kay yako lamas riako ninchik o hatun mama kuchamanta yaku kanachu importantísimo kaykunapik chaypimi más de 118 vitaminas y minerales ta charinka yakuka wakimandaka pantaymanta unaya chaymanta mena ufiashpa kawsanchik entonces ñukanchik ufiakpika kay virus bacteriakunaka yarhaymanta wañun y chayka ñukanchika sinchi kawsayta ushanchik nachu chaytami rikunchik nachu wakinpi ña na rikuhushpaka utialla ufiaychik nachu kay yako kucha yakuta imaninchik lamas yakuta nachu hatun kucha yakuta y na yako kucha hatun kucha yako lamasta charishpaka ñukanchik nachu ña kaynana rimarurkanchik nachu parlarirkanchik nachu kay kachi lamas kachimanta nachu salmarina ninchik kay salmarinataka ñukanchika kay hatun mari nachu na riqsinmanta mari wakinpika na randinchik nachu salmarina o sal himalaya ninchik chaykunaka más manta shamun entonces chaytaka ñukanchika por ejemplo shuk vaso yakukuta hapishun ñukanchika ninchik vertiente ninchik nachu pukyu yakukuta pukyu yakukuta hapishpaka solamente 15 gramos de kachita churashun chay 15 gramota vasokupi churashpaka ali batishun ali kabishun chaymanta limonguta churashun chayta ufiashun shuk taza tutamanta y shuk chishi suficiente entonces chayka imata shinan kay yakukuka alcalinizashpaka ñukanchik viruskuna bacteriakuna parasitoskuna hongoskunata wanchin yarhaymanta entonces chaymi importante kay agua de mar o sal marina ninchik wakinkunaka ña mikunkichimi nachu kankunapa wasikunapi nachu kay sal marina wan nachu entonces allipacha nachu kay sal marinaka ña mikunakunchik 118 vitaminas y minerales sumak pachami kanshinaka ashtawankari kay conjuntivitis kay ñavipi ashtawankari ña shikshishpa pukayashpa wakinpikari yankamanta pash ali puñuhupi ña kayantipaka kaykunapas ña llutariskayman pakarinachu sangu wiki llukshin chaykunatami rimarishpa katinajunchik ashtawankari imashata ñukanchikpish kamarita ushapanchik ña shuk villachikumancha ñapish alegripanchik ñapash tigramuripanchik mashigukuna. Papito, ñami yachakuykunata kallarikrini. Ari ushigu, sumak yachakushpa katingi. Ari mamita, shinapash imata chariningapak munarkani. Imata ushigu? Yupay chaniningapak munani mamita. Kikimbash imagutapash mana randishpa ñuka yachakuchun kachawajungi. Shakikunata charikpipash ñukawan pakta kashkangi. Chaymanta tukushunguwan yupay chaninini ñuka mamita. Ay, ñuka wawasha. Wakachigringi mari, shina yuyangata mana yarkanichu. Kikin hatun yashpa ali kawsayta charichun yuyashpami mana ninanda charishpapas yachana wasiman kachanajunchikmi ushigu.
Imanishpa tawakana hungichia. Papito, yupaychani ningapag munarkani. Kikimbash ninanta shankahungi ñukapag kamukunapa, kilkana kaspikunapa, tukuyachana wasipa mutsurishkakunapa, yupaychani papito. Yupaychani usigo. Kikin ali yachakushpa katichu munani. Ama ñukashna llakilla llamkaykunata maskashpa purihuchun yuyashpami yachana wasiman kachanchi. Es importante que cada uno de nosotros reconozcamos el esfuerzo y sacrificio que nuestros padres hacen para brindarnos una educación de calidad. Este mensaje es un homenaje a todos los padres y madres que día tras día hacen posible que nuestros sueños de educación se hagan realidad. ¡Feliz regreso a clases! Kaimikan, Iluman Uyachik Antapak Yuyay. Ashikuna shinami hasta ungari kay pipas nya rimarispa katina hupanchi hasta ungari nya kay conjuntivitis ariñavi guta hasta ungari nya pukayachispa shikshishpa nanashpa okimbe mangarin imashinanu mahnina huparkanchi hasta ungari nya pakarinchi kay sangu bikikunawan nachu chaykunata rimarispa nya katina hupanchi. A las personitas que también nos están llamando, agradecemos a las personas que también nos están escribiendo en el en vivo, también les agradecemos. Por acá estamos comentando acerca del tema en esta tarde del conjuntivitis. También puede ser por la irritación, el polvo en este tiempo, en este polvo que estamos pasando en estos días, por la basura. También puede ser por infección, por alergia o por bacteria. No hay que tener muy en cuenta eso. Sin embargo, a esto vamos hablando acerca de unos remedios caseros que se podría hacer, ya que tenemos al alcance de nuestras manos. Una de ellas era desinflamar con llantén, ¿no? Coger 10 gramos, cocinar en 1 litro y esto por 3 veces al día. No tenemos que estar consumiéndolo. Y algunas otras cositas también. Sin embargo, ha habido personas que nos están escribiendo y llamando en esta tarde. Shinakashpaka kaypi shuktapuiguta shinangapa kayahuparka Patricio Mashi. Kay wakin mashikunaku uyapashkanchi kay cola de caballo ninchinacho. Caballo chupanishpa hiwata priksinchi. Chaymanta kañakti chukyu akchawan kashpapash ali chukapanga nijuka kay riñonda. Hasta ungari ali kachishpa katingapa nacho. ¿Riñón manderkange o higadopa? Higadopa ari. Bueno, yo pachane kaishkamanda mashikuna y uyashkamanda ñukanchi programata nacho. Yo pachane saludo takachanchi nacho ñukanchi energía positiva, energía sinchi ushaywan nacho. Kay ñukanchi chukyu aicha y cola de caballo nenchichaykak. Principio activo hígado para cancho, sino especialmente que caballo chupa y ninche que choujo akchaka infecciones de vías urinarias, riñón y vigigapa mi nacho. Entonces como diurítico paikonaka funcionan y que caballo chupa más ka ñocanchica kay osteoporosis ninchi nacho tujupa nacho ya pata nacho nanan o do imaninchika
débil tuyukan chaypi ñakutin kay caballo chupata kachanchi nacho ñukanchik rikunchik nacho forma de imata kan forma de tuyo kan entonces ñukanchik rikushapi forma de tuyo kan entonces chayka silicio nishkatami charin kay caballo chupak entonces kay silicio ka ñukanchik tuyutami sinchiyachin entonces importantísimo kan kay ama hapichu kay osteoporosis nacho tuyukuna ama tablas nacho de repente nacho pues es mushparin nacho china nacho apenas ni atacari ya piña coteña nya waglin nacho entonces chayka kay caballo chupaca silicio nishkata michari entonces silicio ka kay tuyuta senchiachi kay caballo chupaca nya ni hurkani ñukanchik riñón y oreteres ninchinacho paita rikunchinacho forma de oretes, forma de ango ñarikunchinacho. Entonces, chaymi mamakuna o taytakuna nacho chay mama hambikunaka solamente rikushpallami paykunaka relación da rosan y hambin. Entonces, chay también ñukanchika wakinbika observadores kana kanchinacho. Solamente observashpa yuyana kanchi imashata ñukanchik aychago ñukanchik tuyukuna ñukanchik angukuna ñukanchik chaykunata yachashpa ña solamente relación tal nacho chaymanta kak chaypika ña nijurkani nacho kay desintoxingapa ofichangapa ñukanchik higadotaka tianmi nacho diente de león cúrcuma y cardio mariano nishka nacho shuk yurago nacho chaywanmi chay yakukunata upiashpa ña kay hígado grasokuna tiyak chaykunata ña anchuchina kanchik si ñukanchik na cuidarikpi nacho importantísimo kay hígado grasukunaka imamandata shamun ningichik nacho kayka yapa tandata mikukpi trigo tandakunata mikukpi trigo harinakunata mikukpi yapa arrozkunata mikukpi yura arrozkunata papakunata mikukpi chaymi kayka hapin nacho na kancho kay fritadakuna o grasakunata yapata mikukpi sino trigo. Entonces chay trigo mi ñukanchik wasikunapi charishpaka tranquilo mikuita ushanki pero chay kay trigo ka más especialmente ka exportación shamun nacho harinakuna pues nacho entonces ña chayka ña extensiones de ashkata paykunaka imaninchika tarpun 300 400 hectáreas ninmari nashinalla entonces chaypaka imata shinanakan fumigana yapata fumigana choka químico kunawan entonces sino que waglin nacho y chay mandaka shok sustancia ta charenga y trigo ka gluten nishkata charing chaymi kay hígado grasa kunata ka rosan nacho nakancho frita da kuna pues nacho sino kay harina kuna entonces chaypika ñukanchik saki passion tanda kunata mikunata estudio kunaka tianmi na inventanchichu ñukanchik kay ñukanchik shuk tandata mikushpaka 45 punllatami shuyana kanchik shuk tandata mikungapak pero si cada rato mikushpaka multiplicay 45 días entonces chaymi ña pungirin chaymi ña hígado graso kunapas ña kotentian hígado graso tiashpaka ña bilis pas imata llukshin sango llukshin chay sango bilis llukshipaka vesícula shuay fundagopi ña payka ña almacerin pero chaypika chay sango kashpaka ña kotek ima problemata kun problemaka cálculos kuna viñarin nacho rumikuna chay vesiculapi ña jundan y chaypika ña sarun punchakunapi ña parlanahurkanchik ishkay tipo de cálculos tiyan shuka solamente grasa gomandash y shuka ña rumiyashka entonces chaytaka imashta rikunchik difícil rikunkapaka entonces chaypika ikuta shinanchik y na yachanchichu si grasa chuka o ña rumiyashka chaypika tratamiento ta ña killata rikushpak si yana funcionanga chayka ña rumiyashka ña sinchi rumitaka imashnata ñukanchik plantakukunapa ña imaninchika trituranga ñutuyachinga entonces chaypika cirugía ta ña rurachu kachanchik nachu pero si ya uchillagulla kashpaka ña kutin llukshinlla pero rikuna kanchik si grasa gulla kakpika disolvin pero na grasa kakpi ña imaninchik ñukanchika ña rumi kakpika ña na llukchikta ushanchichu
pero wakinkunaka llukchishkami nin, pero wakinpi kana llukshinchu. Chayka claro. Sumak pacha. Entonces, pero importantísimo kay hambikunata ufiana, yakukunata ufiana. Wakinpi kana yakuta ufishpa nacho ya patasangu ya ñukanchi bilis que importantísimo imapa ñukanchi digestión paimi nacho ñukanchi mikupika grasa kunata mikupi especialmente paika ña llukshin nacho aisha kunata mikupi grasa kunata mikupi entonces paika llukshin ña desintegrangapa chay kunata ñakoten ñutu yachingapa nacho ka ibilis importantísimo mikanka Ari, shina pachamikan, shina kañukanchipas kay puchu kay pachamambas ña chayamushpa katinamnakupashkanchi, shinaka Patricio mashi ñakuti convidapa ashtawan yachangapa munashpapas tiapangami mashikuna, ashtawangari ña kay ña hambi wasima kimirishpa katinajuchu, chaykupi ña puchu kashpa katingapa. Yupachani mashi Humbertito ñukanchi radio iluman pushaktapash yupachanchi nachuka ñukanchi programa imagina ñukanchi aychakunata harkarina waykunamanta fácilmente harkarita ushanchun waykunamanta ali mikushpa ali yuyashpa ali que maninchi ali que shunguwan kashpa nacho pero na ali shungukunawan kashpa na ali yuyaykunawan kashpaka llakillapi kawsashpaka ña unguykuna hapinllami nacho importante chaykunata rikunakanchik ñukanchik kanchimi kay centro médico Hambi Wasi kay Otavalo llaktapi kay calle Guayaquil y Colón 619 kay ñukanchik teléfono kanmi 921-712 nacho chayman kay chitaushankichik nacho y ñukanchik atención kanmi de 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde mekanchik de lunes a viernes sábado takañakoten desde las 9 hasta 12:30 mekanchik mashi Humbertico. Sumak pachamikan shina kashpaka ñakutin kay pachakaman ña rimarishpa katinakupashkanchi convidashpa ña katikuparkanachu kimirishpa katipankichi kay Otavalo pi sakiripan Hambi Wasi ukuna shinaka ari mananayukunawan kashpapash uchalla ripankichi mashigukuna.